Merhaba, ben Sanınli, Koreliyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Э, Саламатсыздарбы? Мен Соныңли. Мен Истанбулда жашайм. Ve Atomi'yi 3,5 sene önce başladım. Атомиде 3 жыл мурда иштеп баштадым. Şimdi Atomi'de aylık 150 bin, 200 bin TL arası kazanıyorum. Азыркы учурда Атомиде 150 000, 300 000 TL акча таап жатам. Mesela sum olarak ise 300 bin sum, aylık 300 bin sum, 400 bin sum kazanıyorum. Аны сомго айлантырганда 300 000, 400 000 тегерегинде акча таап жатам. Bu akşam size Atomi'yi çok kısaca, Atomi gerçekten bizim hayatımızı değiştirebilen büyük fırsat olduğunu anlatmak istiyorum. Бүгүн сиздерге Атоми чын эле биздин келечегибизди өзгөртө турган бир мүмкүнчүлүк экенин айтып бергим келип атат. Ben hazırladığım slide ile başlamak istiyorum. Мен даярдаган слайд менен баштайын. Atomi nedir? Atomi kendisi böyle ifade ediyor. Müşterileri mutlu ederek başarılı olmalarını sağlayan şirket diyor kendisi. Атоми бул эмне? Атоми бул өзүнүн кардарларын, клиенттерини бактылуу кылуу менен аларды акча табууга жардам берген компания. O zaman burada müşteri nasıl mutlu edebiliyor? Мында клиент кардарды кантип бактылуу кылсак болот? Müşterileri kaliteli ürünü uygun fiyata veriyorsa mutlu oluyor. Kaliteli ürünü uygun fiyata veriyorsa mutlu oluyor. Бул клиенттерге, кардарларга сапаттуу, жакшы продукцияны жакшы баада, арзан баада берип аткан болсо, анда кардарлар бактылуу болот. Ama Atomi sadece müşteriyi mutlu etmek değil de bu da yapıyor. Artı başarılı olmalarını sağlıyor. Yani müşterileri zengin yapıyor. Бирок Atomi клиенттерге, кардарларына э, жакшы продукцияны арзан гана жеткизип бербестен, аларды кошумча ийгиликтүү бай дагы кылууга жардам берет. Ve başarılı bir ticaret ne şartı gerekiyor? Жетишкен бир соодагерге эмне керек? Önce müşteriye memnun eden ürün gerekiyor. Эң биринчи бул клиентти, кардарды бактылуу кылган продукцияны табыш керек. Bakın her ticarette çok satacak ürün varsa çok başarılı. Ар бир базарда көп сатыла турган продукциясы бар болсо, анда ошол компания бай болот. O zaman hangi ürün çok satabiliyor? Анда кайсыл продукцияны көп сата алат? Bugün benim işi sunumda bu noktaya odaklayarak dinleyin. Atomi ürün gerçekten müşterileri memnun edebiliyor mu? Анда ушул темага көңүл бөлүңүздөр. Атоми чын эле клиенттерини, кардарларыны бактылуу кыла алабы? Ve ikinci, ne kadar mükemmel bir ürün varsa onu yani tanıtılmadığı sürece satışa dönüşemez. Эгерде кайсыл базарда, кайсыл жерде болсо дагы, ушунчалык сонун, укмуштуудай продукциясы болсо дагы,
Эгер аны эч кимге айтпаса, эч кимге таанытпаса, анда ал ийгиликтүү боло албайт. O yüzden çok kişiye satabilecek yani pazarlama strateji çok önemli. Etkili pazarlama stratejisi çok önemli. Ошол себептен э, э, көп адамга сатуу, жакшы маркетинг кыла алуу бул өтө маанилүү. Bakın iyi ürün var ve bunu çok insanlara ulaşabiliyorsa, tanıtabiliyorsa mükemmel bir ticaret oluyor. Эгерде өтө сонун укмуштуудай продукцияңыз бар болсо жана ал продукцияны өтө көп адамдарга тааныта алсаңыз, айтып бере алсаңыз, анда ал ийгиликтүү соодагер болот. Evet, şimdi Atomi ürünleri bakalım. Atomi bir online mağazadır Atomi бул интернет магазин. ve şimdi dünyada 27 tane şubesi var. Жана Атоминин дүйнөдө 50дөн ашык офиси бар. Siz Kırgızistan'dan Atomi üye oldunuz Сиздер Кыргызстандан Атомиге регистрация болдуңар. ama sizin hesabınız bütün 27 tane şubesinde geçerli. Сиз Кыргызстанда регистрация болгонуңуз менен сиздин логиниңиз, сиздин айдиңиз бардык 27 мамлекетке дагы кире алат. 27 мамлекетте дагы иштей алат. Evet ve Almanya şubesi ise Avrupa'daki 31 ülkeye çalışıyor. Жана бул а- а- Almanya şubesi ise Germany, Almanya branch. Германия. Жана Германия бул 31 мамлекетте дагы иштей алат. O yüzden dünyada 57 ülkede faaliyet gösteriyor. Ошол себептен дүйнөдө 57 өлкөдө көрсөтүп жатат. Ve şimdi Atomi açılışından sonra her sene hızlı büyüyor. Жана бул Atomi 2009-жылдан бери, ачылышынан бери ар жылы өтө сонун өсүп өнүгүп келе жатат. Ve aynı sektöründe 2021 yılında ise aynı sektöründe dünyada 10. şirket oldu. Жана бул 2021-жылы дүйнө жүзү боюнча эң жакшы соода жүргүзгөн эң жакшы 10 компания болуп эсептелет. Evet, satış miktarı olarak yani en çok satan 10. şirket oldu. Ürünü çok satan. Atomi 2021-жылы эң көп сатылган компания болду. Evet, böyle çok iyi büyümesi yani çok satmak sebebi Atom üründen dolayı. Жана бул Атоминин продукцияларынын өтө көп сатылышынын себеби бул продукциялардын сапатынын жакшы болгондугу. Evet bakın bu diş fırçası bakın yumuşak diş fırçası. Бул тиш пастасына караңыздар, бул тиш пастасы өтө жумшак. Evet antibakteriyel altın tozu kaplama olduğu için antibakteriyel Алтын эмеси менен капталгандыгы үчүн антибактериальный. ve sap da PCTG plastik bebek biberon malzemesi. Жана бул тиш пастанын сабы болсо пластиктен жана Evet бюджет материалынан жасалат. bebek biberon pahalı çünkü bebeğe yemek için kullanıyor. Бул биберун кымбат.
Evet, kımbat. Tamam. Şimdi 8 tane 950 сум. Жана бул тиш пастасынын сегизи 8 данасы 950 сом. Yani tanesi 120 сум. Ар бири 119 сом. Yani çok uygun değil mi? Өтө арзан эмеспи? Ve güneş kremi. Bakın şimdi artık kadınlar güneş koruyucu çok kullanıyor. Жана бул күндөн сактоочу кремди караңыздар. Азыркы учурда аялдар өтө көп күндөн сактоочу кремди, SPF кремдерди колдонушат. Ve bitkisel cilde çok iyi geliyor. Жана бул SPF кремдер оригиналдуу, Ve химикаты жок жана eşit сүңгүсү өтө dağıtıyor. сонун. Sürdüğü zaman eşit dağıttığı için çok iyi his veriyor. Жана бул SPF кремди сүйкөгөндөн кийин териге бирдей жакшы сиңгени үчүн. Ama fiyatı bakın. Fiyatı tanesi 700 сом. Бирок акчасына караңыздар, акчасы бар болгону 700 сом. Bu piyasada siz Kırgızistan'da diğer Kore markası varsa o Kore markası en azından 2000 сом. Эгерде сиз салыштырып көрсөңүз, Кыргызстанда корейский продукциялар бар болсо, ал корейский продукциялардан бири SPF кремин алсаңыз, эң аз 2000 сом турат. Ama aynı kalite biz 700 bin suma alabiliyor. Tamam ya 7000 suma. Ve kahvede bakın insanları çok kahvede içiyor. Çok kaliteli kahve. Мисалга кофеге дагы караңыздар, өтө сапаттуу, сонун кофе. Ambalajda yemek, gıdaya uygun ambalaj, lüks ambalaj. Бул тамак сиңирүүсү өтө сонун, жеңил, өтө жакшы жасалган. Жана коробкасы дагы өтө сонун. Evet ve %100 Arabika kahvesi hem de Brezilya ve Kolombiya Arabika kahvesi. %100 арабика кофеси жана Ama fiyatı bakalım. Tanesi бирок акчасына карайлы. tanesi 21 сум. Бир данасы 21 сом. Ve bu ise 16 сом. Sade kahve ise 16 сом. Жөнөкөй черный кофеси бул 16 сом. Bakın bu sade kahve çok kaliteli. Ve Türkiye'de ise Бул hemen hemen bu ikisi fiyatı aynı. Ama sade kahve biraz daha pahalı. Ama Kırgızistan daha ucuz. Ne güzel. бул черный кофе арабика ар бир данасы 16 сомдон. Бирок Түркияда мындан 2 эсе кымбат. Bakın Atomi'de çok iyi cilt bakım ürünleri var. Караңыздар, Атомиде өтө сонун уходовый косметикалар бар. Bu da kaliteye göre diğer markalara göre %10 fiyat. %20 fiyat. Бул булар дагы башка компанияларга караганда сапаты 100 эсе жакшыраак. Evet. Çok kaliteli böyle cilt bakım ürünleri de set olarak 2800 сом ve tanesi 700 сом. Жана бул кечки уход ар бир уштугу 700 сомдон, жана бул набордун өзү 2800 сом. Bu bir set ile cildinizi bambaşka değiştirebiliyorsunuz.
Бул бирөөсүнү гана колдонуп дагы бетиңизди өтө сонун кылып алсаңыз болот. Şimdi benim yüzünü görebiliyor musun? Benim yüzü Atomi bu setiyle çok değişti. Азыр менин бетимди көрүп тура аласыздарбы? Бул менин бетим ушул 4 Evening Care наборун колдонуп жүрүп өтө сонун болуп калды. Yani ben 51 yaşındayım. Мен 51 жаштамын. Daha önce cilt tonum çok karanlıktı. А, Мен 51 жаштамын, бирок буга чейин менин терим, кожам кара тору болчу. Ama bu ürünü kullanarak çok açık oldu. Бирок бул Evening Care наборун колдонуп бетим дагы да агарып калды. Evet, şimdi ben ucunu söylemiyorum. Şimdi böyle makyaj ürünleri de var, çok kaliteli. Ар бирин айтып олтурбасам дагы бул бизде албетте макияж дагы бар. Ve böyle kişisel bakım ürünleri var. Жана э, жана бул Kişisel bakım ürünleri. өз Personal care. Tamam neyse. Şampuan bunlar var. Ve oradan diş macunu. Bakın bu diş macunu 200 gram. 200 gram fiyat ne kadar? 315 son. жана бул жерде тиш пастасы дагы бар. Бул 200 граммы 315 сом. Çok uygun değil mi? Бул арзан, өтө сонун эмеспи? Çünkü dükkanlarda 75 gram ne kadar? 300 son. Себеби магазиндерге барсак, бул 75 граммын эле 300 сомго алабыз. O yüzden siz atomi ürün ama atomi ürün ucuz olduğu için kalite düşük değil. Бирок бул Atomi продукциялары арзан болгону менен сапаты начар дегени эмес. O yüzden bu ürünü bir kere kullananlar sürekli kullanmak istiyor. Ошол себептен бул Atomi продукцияларын бир жолу колдонуп көргөн адам кайра кайра колдонгусу келе берет. Bakın böyle ürün varsa başarılı olmak kolay mı zor mu? Эгерде мындай ушундай сапаттуу жана арзан баада келген продукциялары бар болсо, анда ийгиликтүү болуш оңой эле. O zaman Atomi'de nasıl para kazanabiliyor musun? Siz bunu gerçekten siz memnun kalırsanız çevrendeki insanlara söylüyorsun sen de kullan diye. Бул Atomi'de ийгиликтүү болуш үчүн эң биринчи сиз өзүңүз колдонуп көрөсүз жана эгер сизге чындап ошол продукция жаккан болсо, анда кубанганыңыздан тааныштарыңызга, айлана чөйрөңүзгө айтып түшүндүрүп бересиз. Ve onlar ürün kullandıkça siz para kazanabiliyorsunuz. Жана алар дагы ошол продукцияларды колдонуп баштаганда сиз дагы акча таап баштайсыз. Ve sadece siz söyledikten sonra gelen insanlar değil, siz söyledikten sonra gelen insanlar da diğer insanları davet edebiliyor. Böyle sizin emeği olmadan sizin eklediğin insanların davet ile gelen insanların alışverişten de siz kazanabiliyorsunuz. Эгерде сиз ошол продукцияны колдонуп тааныштарыңызга айтсаңыз, алар ошол продукцияларды колдонуп көрсө, сиз акча таба баштайсыз. Жана ал тааныштарыңыз дагы өзүнүн тааныштарына айтса, сиз эч кандай жумуш жасабай туруп, алардын алып келген тааныштарынан дагы акча тапсаңыз болот. Ama ürün çok iyi olduğu için bu tüketici sayı sürekli çoğalıyor.
Бирок продукция ушунчалык сапаттуу болгон үчүн бул клиенттердин саны өтө көбөйүp баратат. Bakın ben 3,5 sene önce bir kişi tek başladım bu işe. Мисалга мен 3 жыл мурда бул Atomi'de бир гана өзүм иштеп баштадым. Ama Nuricat Hanım internetten benimle tanıştı. Benim altıma girdi. Бирок Нуризат ханым интернет аркылуу мени менен таанышып, мага регистрация болду, менин артымдан катталды. Ve Nuricat Hanım Kırgızistan'da kendisi insanlara bu ürünü tanıttı ve insanlar girdi. Жана Нуризат ханым өзү Кыргызстандагы адамдарга бул продукцияларды таанытып, Кыргызстандан команда курду. Evet. Oradan tam sayıyı bilmiyorum ama en azından 100 kişiden daha fazla insanlar ürün alıyor. Ал Кыргызстанда канча командасы болгонун так биле албайм, бирок Кыргызстанда 100дөн ашык адам продукцияларды алып колдонуп жатат. Ve bakın benim altımda bir Türkmen. Türkmenli bir hanımefendi daha üye oldu. Мисалга менин артыман бир түрк аял дагы катталып регистрация болду. O Türkmenistanlı hanımefendi kendi arkadaşlara söyledi. Onun sayesinde 200-300 kişi Türkmenistanlı üye oldu. Жана ал таанышыбыз ошол 200 тааныштарына айтып отуруп 200-300 адам Түркменистандан команда kuruldu. Bakın ben şimdi böyle göstereceğim. Bakın. Burası ben, Song'un Lee, benim. Sonra Караңыздар. burada Nurizat. Sonra burada bir Türkmenistan hanım var, Zumrat. Mesela Zumrat Hanım Semih burada. Bey Hı hı, göründü şimdi. böyle böyle yap. O zaman görünüyor. Görüyor musun? Evet, evet. Mesela burada Misalga Zumrat Hanım var. Türkmenistan. Burası Kırgızistan. Zumrat Hanım birkaç kişiden sonra Eceş diye bir hanımefendi Türkmenistan üye oldu. Bu Eceş Hanım çok iyi satış yapıyor. Ayda 10 bin dolarlık ürün satıyor. бул жерде Семиңли жана артынан катталган Нуризат ханым бул Кыргызстанда иштейт. Жана анын артынан келген Зумрат ханым бул Түркменистанда иштейт. Жана ал Зумрат ханым Эжеш чакырат. Бул Эжеш дагы Түркменистанда иштейт дагы, өтө сонун жакшы иштегендиктен $10.000'dan ашык товар оборот жасайт. Bakın şimdi Nurizat Hanım da burada Türkmenistan'da insanlar, Kırgızistan'da insanlar davet ediyor Atomi'ye. Şimdi Nurizat Hanım Zumrat Hanım'ı kendisi tanımıyor. Ama Zumrat Hanım'ın altındaki burada satış olan her şeyi alıyor. Мисалга караңыздар, бул жерде Нурзат ханым Зумрат ханымды тааныбайт, бирок бул Зумрат ханымдын иштеген балдары баарысы Нуризат ханыма дагы түшүп турат.
Bakın Nuriye Hanım da burada Anara Hanım ekledi. Anara. Anara da çalışıyor. Kendi arkadaşlar ekliyor. Böyle atomi ürün çok iyi olduğu için müşteri sayı gittikçe çoğalıyor. жана Нуризат ханым дагы Анараны регистрация кылат жана Анарадагы тааныштарына айтып, тааныштарын каттап баштайт. Мына ошентип Атомиде командасы чоңоюп, сатуу дагы да көбөйүп баштайт. Bu böyle sınırsız bağlı oluyor. Бул ушундай чексиз эмеде иштесе болот. Эч кайсыл жерде чектөө жок, каалаганыңызча регистрация кыла аласыз. Bakın ben hiç Almanya'ya gitmedim. Караңыздар, мен мисалга эч Германияга барбадым. Yani iş için gitmedim. Seyahat için gittim ama iş için hiç gitmedim. Мисалга саякаттоо үчүн бардым, бирок иштөө үчүн такыр Германияга барган жокмун. Ama Almanya'da şimdi atomi eğitim merkez bile var benim altımda. Бир Германияга иштөө үчүн барбадым, бирок азыр Германияда менин артымдан келген командамда окутуу Атоми боюнча окутуу системасы дагы бар, окутуу жери дагы бар. O Diamond Master seviyesinde. Ал ошо Германияда иштеп жаткан адам бул Diamond Diamond Master. Elmas Master. ал азыркы учурда Алмаз мастеринде. Ama bakın ben onu tanımıyorum. Бирок ал Brilliant мастери, бирок мен аны азыркы учурда тааныбайм. Ama onun bütün çalışmadan olan puanı, çıkan puanı ben de alıyorum. Мен аны тааныбаймын, бирок анын баардык иштеген балдары мага дагы түшүп турат. Şimdi benim altımda 34 bin kişi var. Караңыздар, менин азыркы учурда командамда 34.000 адам бар. O kişilerden ben kendim direkt eklediğim insanlar belki 300 kişi. Ал адамдардын мисалга өзүм таап өзүм регистрация кылгандарым 300 гана адам болушу мүмкүн. Ama o 300 kişiden insanlar bağlı oluyor, yine bağlı oluyor, böyle büyüyor. Ошол мен тапкан 300 кишиден ал өздөрүнүн тааныштарын дагы чакырып отуруп 34.000'e жетти. Bakın Atomi işe başlamak için yatırım gerek yok. Sıfır yatırım. Караңыздар, Атомиде иштөө үчүн мындай акча киргизүүнүн кереги жок, 0 сом менен эле баштайсыз. Yani ne demek? Üye olurken bir şey almak zorunluluğu yok. Мисалга Атоми регистрация болуп жатканда сөзсүз түрдө бир нерсе сатып алуу зарылчылыгы жок. Sadece ihtiyacı olan ürünü, almak istediğin ürün varsa yeter. Болгону эгерде бир нерсе сатып алгың келсе, сен муктаж болгон продукцияңды сатып ала турган болсоң, ошонун өзү гана жетет. Ve ikinci, her ay alışveriş zorunluluğu yok. Her ay mesela e, e, 1000 sum, 2000 sum ürün almak zorunluluğu yok. Жана бул жерде ар ай сайын продукция сатып алуунун зарылчылыгы жок. Өзүң каалаган учурда сатып аласың. O yüzden insanlar Atom üye olmak için herhangi bir şart olmadığı için herkes üye olabiliyor. Ошол себептен Атомиде регистрация болуу үчүн эч кандай шарты болбогон себептен Атомиге ар бир адам регистрация болуп иштей алат. Ve ürün de çok kaliteli, çok uygun fiyat olduğu için insanlar seviyor. Жана продукциясы дагы өтө сапаттуу жана арзан баада болгон үчүн адамдар Атоминин продукцияларын сүйүп колдонушат. Bakın siz herkes şimdi YouTube
izliyorsunuz? Neden ücretsiz? Караңыздар, мисалга азыр баарыңыздар YouTube'ду колдоносуздар, YouTube көрөсүздөр. Себептегенде YouTube'га кирүү үчүн акча төлөбөйсүз. Ve Gmail kullanıyorsunuz. Neden ücretsiz? Жана сиздер электронный адрес Gmail колдоносуздар, бирок себептегенде ал Gmail дагы акча төлөбөйсүз. Bakın Atomi'de ücretsiz üye oluyorsunuz. Жана Atomi'de дагы иштей аласыз, себептегенде Atomi'ге дагы регистрация үчүн акча төлөбөйсүз. Ve sizin marketten daha ucuz diş macunu, diş pasta, diş macunu kullanabilirsiniz. Жана сиз магазиндегиге караганда дагы арзан жана сапаттуу тиш пасталарын, щеткаларын колдоно аласыз. Bu bilgi insanlara aktarın. Diğer insanlar da Atomi'den alırsa hem faydası oluyor hem siz para kazanabiliyorsunuz. Жана бул маалыматтарды бар болгону тааныштарыңызга айтып көрүңүз. Жана алар дагы арзан сапаттуу продукцияны алып колдонуп көрсün. Жана siz дагы акча табасыз. Ve burada en önemli bir şey daha size eklemek istiyorum. Жана бул жерде сиздерге өтө маанилүү нерсени айтып кетким келип атат. Bu tüketici ağ kurarken Kırgızistan'a sınırı yok. Бул эмелерди адамдарды каттап жаткан учуруңузда Кыргызстанда бул чектөө жок. Каалашыңызча каттап регистрация кыла аласыз. Bakın Nuricat Hanım altına hem Türkmenistanlı var hem Türkler var. Мисалга караңыздар, бул Нуризат ханымдын аркасында түрктөр дагы бар, түркменистандар дагы бар. Hem Koreli de var. Жана кореялыктар дагы бар. Ve o Türklerinin şimdi çok sıkı çalışan witch takım var. Çok sıkı çalışan witch takım var. Onlar ne kadar çalışırsa hepsi Nuricat Hanım'ı kazandırıyor. Жана алардын Нурзат ханымдын аркасында ар кайсы мамлекеттерден адамдар иштейт. Жана аларды Нурзат ханым тааныбаса дагы, алардын ар биринин иштеген балдары Нурзат ханыма дагы акчасы түшүп турат. Ve 2 hafta önce Tayland'dan çok iyi çalışacak bir takım Nuricat Hanım'ın altına yine girdi. Жана 2 жума мурда өтө сонун иштей турган Таиланддан ишкерлер дагы Нурзат ханымдын командасына кошулду. Bakın Nuricat Hanım hiç Türkiye gelmedi, Türkmenistan'a gelmedi, Tayland'a gelmedi, Kore'ye gelmedi. Мисалга караңыздар, Нурзат ханым такыр Түркияга, Германияга, Түркменистанга, Кореяга келген жок. Ama o ülkelerden şimdi onu kazandıran tüketici ağı kuruldu. Бирок ал Нурзат ханым ал жактарга барбаса дагы, ошол жактардан Нурзат ханымдын командасы курулуп иштеп жатат. Bakın Atomi çok küçük bir şirket. Bebek gibi küçük bir şimdi şirket olarak çok büyük ama bebek gibi şimdi seviyesinde. Yani 15 sene oldu. Мисалга караңыздар, Atomi өтө чоң компания, бирок өтө жашы боюнча өтө кичинекей компания. Мисалга Atomi'ge бар болгону 15 жыл гана болду. Yani büyüyecek çok potansiyel daha var. Азыркы учурда бар болгону 27 гана мамлекетке кирди. Ал 15 гана жашта Atomi дагы да чоңойот, дагы да өсөт. Kırgızistan'da henüz Atomi tanımayan bile var. Мисалга Кыргызстанда Atomi'ni тааныбаган адамдар дагы бар. Evet, çoğu insanları tanıyor Atomi'yi ama Atomi'den nasıl para kazanabildiğini tanımayan çok.
Мисалга атомини Кыргызстанда атомини билгендер бар болушу мүмкүн, бирок анда кантип иштейт, продукциясы кандай, көп нерсени билишпейт. O yüzden siz atomiyi araştırıp doğru şekilde atomi ne olduğunu anlıyorsanız siz çok atomide çok iyi para kazanabiliyorsunuz. Ошол себептен сиз эң биринчи атомини жакшылап изилдеп чыгыңыз. Атомиде кантип акча табат, кантип сатуу керек, баарын атоми бул өз эмне баарын үйрөнүп чыкканыңызда, туура үйрөнүп чыкканыңызда siz atomiden kirişige çıkamazsınız. Ve şimdi dünyada Kırgız hanımefendiler her ülkede var. Kırgız Anlamadım. hanımefendi, Kırgız insanlar dünyanın her yerinde var. Мисалга азыркы учурда кыргызстандыктар ар бир өлкөдө, көп өлкөлөрдө бар. Rusya'da var, Avrupa'da var. Россияда бар, Америкада бар, Türkiye'de var. Evet, Kore bile çok var. Kore'de Kırgız öğrencilerinin bir dernek de ben gördüm. Даже кыргыздар Кореяда дагы бар. Кореяда дагы кыргыз студенттер бар. Sizin sayenizde Kırgızistan'da çalışıyorsunuz ama onların sayesinde başka ülkede oturan Kırgız insanlar da atomiye dahil olabilir. Сиз мисалга азыр Кыргызстанда отуруп иштеп атсаңыз, ал командаңызга ошол башка жерлерде отуруп иштеп жаткан кыргыздарды дагы алып берсеңиз болот. Evet, Türkiye'de ne kadar Kırgızı çok? Çok var Türkiye'de Kırgız, çok var. Мисалга Түркияда дагы өтө кыргызстандыктар көп. Mesela onlar sayesinde Türk ağı siz kurabiliyorsunuz burada. Türkiye'de ağ kurabiliyorsunuz. Мисалга ошол Түркияда иштеп жашап жаткан кыргызстандыктар аркылуу сиз Түркиядан дагы команда кура аласыз. Evet. Neler bunu mümkün ediyor? Atomin yönünden dolayı. Буларга ким мүмкүнчүлүк берет? Албетте бул атоминин сапаттуу продукциялары Ve atominin kazanç sistemden dolayı. жана атоминин өтө сонун укмуштай маркетинг планы аркылуу. Çünkü girişi üretiyor. Себеп дегенде регистрация үчүн акча төлөбөйсүз. Her ay alışveriş görünüyor. Ар бир айда сатып алуу мажбурлугу жок. Yani hiç masraf, hiç risk olmadığı için, herkes girebildiği için Жана эч кандай риск жок болгондугу үчүн, ар бир адам регистрация боло алгандыгы үчүн sürekli insanlar giriyor. тынбастан ар дайым адамдар кошулуп жатат. O zaman böyle çok insanlardan birisi mesela Ece Şan'ın gibi çıkıyor. Çok iyi satan da çıkabiliyor. Мисалга ошончолук көп адамдардын арасынан ушул Эжеш ханымдай өтө күчтүү потенциалдуу клиенттер, партнерлор дагы чыгат. Ya da şimdi yeni gelen Tayland'daki gelen Chun Chen Hanım gibi böyle hanım da gelebiliyor. Жана бул азыркы Таиландтан келген айымдай дагы өтө сонун потенциалдуу адамдар келиши мүмкүн. Evet, o yüzden herkes atomide başarılı olabilir. Ошол себептен ар бир адам атомиде ийгиликтүү боло алат. Ya insanlar boş ver, dolandırıcıdır. Oradan sen kazanamazsın. Çok emek veriyorsun ama hiçbir şey olmaz diyenler de var. Жана ошончо көп келген адамдардын ичинен эмне кыласың ал жерде иштеп, ошончо эмгегиң кетет, бирок акча таппайсың деп сени жолдон кайтарган адамдар дагы болот. Ben de Atomi işe yani Atomi ürünü 7 sene kullanıyordum sadece. Ürünü kullanıyordum 7 sene boyunca.
Мисалга мен дагы 7 жыл бою атом продукцияларын колдондум. Жөн гана продукциясын колдондum. Evet, İşlegen hiç para жокмун. kazanmadım ve bu işi benim işi değil dedim. Жана бул атомиде мен иштеген жокмун. Бар болгону продукциясын гана алып колдонуп жүрдүм. Себеби бул Ya атоми мен үчүн эмес дедим. çok emek verirsem bile ben başarılı olamayacağım diye düşündüm. Канчалык аракет кылсам дагы менин колумдан келбейт. Мен акча таба албаймын бул жерден деп ойлодум. Ama toplantıya katılıp toplantıda biri sponsor senden daha iyi iş yapabilecek insanlar bul dedi. Жана мен семинарга келдим. Жана семинарда менин спонсорум айтты мага, сенден дагы жакшыраак иштей ала турган адамдарды тап деди. Aklıma bir kişi geldi Оюма бир адам келди. ama o bu işi yapmayacak gibi ben düşündüm. Бирок ал адам бул атомиде иштебесе керек, көнбөсө керек, макул болбосо керек деп ойлодум. Ama sponsor bana dedi ki ön yargı yapma. Herkese söyle dedi. Бирок менин спонсорум айтты, алдын ала алар үчүн чечим чыгарба, ар бирине сөзсүз түрдө айтып чык деди. O yüzden o iş yapmayacak diye düşündüm ama ona söyledim. Мен ал атомиде иштебесе керек деп ойлодум, бирок ошондой болсо дагы мен ага сунуштап көрдүм. Ama o bir kişi şimdi 500 kişi getir. Бирок мен ошол бул баары бир деле атомиде иштебесе керек деген адамым азыркы учурда 500 адамды өзү каттады. Evet onlardan birisi de şimdi Fikret Koç Bey şimdi burada meraktan girdi. Жана алардын алып каттаган адамдардын ичинен Фикрет Коч дагы ошолордун ичинде, анын командасында ал дагы ушул жерде отурат. Bakın siz ön yargı yapmamak önemli. Kimse ön yargı yapmadan herkese bu işi anlatmak lazım. Эч качан сиздердин дагы эң чоң катаңыздар болбосун. Эч качан бирөөнүн ордуна чечим кабыл албаңыздар. Ар бирине сөзсүз түрдө айтып чыгыңыздар. Ve daha etkili şekilde insanları davet edebilmek için siz işi anlatmayın. Жана дагы да сонун кылып айтып түшүндүрүп, адамдарды макул болдуртуу үчүн O zaman siz kendiniz işi anlatmayın. Şirket yaptığım bir seminer var. One Day Seminer, Success Academy. Oraya insanları davet edin. эгерде сиз өзүңүз жакшы түшүндүрө албасаңыз, өзүңүз жакшы айта албасаңыз, анда компаниянын өзүнүн семинарлары бар. Ошол семинарларга аларды катыштырдым. Ya da sizin sponsorunuz var ya Nuricat Hanım. Nuricat Hanım'la o kişiyi bağla. Эгерде сиз жакшы түшүндүрө албасаңыз, жакшы маалымат бере албасаңыз, анда сиздин спонсоруңуз Нурзат ханым менен сүйлөшүң. Ошол сүйлөшүп берет. Yani kendin anlatmaktan sizin sponsor onu anlatmak daha etkiliyor ve şirketin seminere getirmek çok 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 daha etkilidir. Эгерде сиз өзүңүз ошо продукцияларды, компаниянын маркетинг планын ал таанышыңызга айтып бергенге караганда, сиздин спонсоруңуздун айтып бергени ага дагы да маанилүү жана дагы да таасирдүү болот. Жана ошо семинарларга катыштырсаңыз, ал дагы да көбүрөөк маалымат алат, көбүрөөк таасирленет.
Siz sadece iyice davet etmek bile çok ağınızı hızlı büyütebiliyorsunuz. Сиз бар болгону адамдарды чакырып олтуруп деле өтө тезтикте команда кура аласыз. Bakın Kırgız insanları çok iyidir. Biliyorsunuz değil mi? Kırgız Э, insanları çok iyidir. Biliyorsunuz değil mi? э, Караңыздар, кыргыз адамдары өтө сонун адамдар. Çok dürüst insanlar Кыргыздар өтө түз, честный адамдар. ve diğer insanlar yardım etmeyi çok seven insanlar. Жана кыргыздар башка адамдарга жардам бергенди өтө жакшы көрүшөт. O yüzden Atomi Kırgız insanlar için çok mükemmel bir iştir. Ошол себептен Атоми кыргыздар үчүн укмуштуу иш. Çünkü Atomi ürün gerçekten mükemmel, çok dürüst, hiç yalan yok, çok etki veriyor ve çok uygun fiyattır. Себеби бул Атоми дагы кыргыздар сыяктуу өтө честный жана өтө продукциясы укмуш, сапаттуу компания. Ve e, insanlara yardım etmeyi sevdiği için siz davet eden kişiyi kazandırmaya çalıştıkça kendiniz daha başarılı olabilirsiniz. Жана сиз башка адамдарды чакырып олтуруу менен гана акча таба аласыз. Evet, bugün benim e, işi sunum buraya kadar. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Atomi'de herkes büyük başarıya ulaşabiliyor. Siz Atomi biraz daha araştırın. Менин бүгүнкү айтып берчү темам, сөзлөрүм ушул жерге чейин. Баарыңыздарга рахмат ушул жергече биз менен отурганыңыздар үчүн. Жана сиздерге кеңешим, ар бириңиздер Атомени жакшылап изилдеп чыгыңыздар. Ve son olarak siz herhangi bir soru varsa WhatsApp'tan bana yazabiliyorsunuz. Жана ар бириңиздер эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо WhatsApp'тан сенин лиге жазсаңыздар болот. Her şeyi sorabiliyorsunuz. Atom ürün hakkında ya da atomi kazanç sistemi hakkında ya da atomide çalışırken sorunlar varsa o sorunu nasıl çözebildiğini hakkında bütün sorular atom ilgili ise bana soru sorabilirsiniz. Мисалга Атоми тууралуу, продукция, маркетинг план, компания тууралуу кандай сурооңуз бар болсо, баарысын тартынбай сурай берсеңиз болот. Ve siz Kırgızistan'da ekip kurup ben Mayıs ayında Kırgızistan'a gelmiştim. Nurcat Hanım'la görüştüm ilk defa. Ama tekrar size gelmek istiyorum. Siz de biraz daha çalışın, ekip kurun, birlikte Kırgızistan'da görüşelim. Мен биринчи жолу Кыргызстанга барып, Нурзат ханым менен жолуктум эле, командасы менен жолуктум эле. Эми дагы да көбүрөөк аракет кылып, командаңыздарды чоңойтуңуздар. Биз сиздер менен дагы да көрүшөбүз. Teşekkürler. Чоң Чоң рахмат, жакшы рахмат калыңыздар. чоң рахмат. Бул жерде бүгүн мен негизи алдын ала уюштурайын дегенмин. Менин командамда Жаркынай аябай жакшы кызыгып, аябай аракет кылып атат да. Ошол бүгүн бош убактысы бар экен. Ошого бүгүн качан бошойсуң, ушундай сабак уюштурайлы.
Semihli менен сабак уюштуруп, анан түшүндүрүп берейин дегем. Анан азыр бүгүн бошмун дегенден сразу уюштурганга аракет кылдым да. Алдын ала уюштура албай калдым. Ошону айтып койсоң. Мгм. Tamam. Ee, Semih Bey, Evet. ee, aslında bu seminer biraz acele oldu. Yani Nurizat Hanım yarım saat, bir saat kala söyledi. Çünkü m, Nurizat Hanım üyesinde Carkınay diye biri varmış. Yani çok iyi çalışıyor dedi. Ve o her gün çalışıyormuş ve bugün boş zamanı olduğu için seminer yapalım diye söylemiş. Güzel. Carkınay Hanım geç katıldı. Yani ilk Kendisi, yoktu ama şimdi var. Ha, evet. evet, kendisi çok istediği için yapmaya. Tamam, çok güzel. Zarkay Hanım'a WhatsApp'tan ben yazarım. Onun numarası bana ver. Ona yazarım. Oradan da birlikte konuşabiliriz. Tamam. Анара E, азыр Ошол Can'ın dağı numerini Semih Bey'e berip koyup etkensиz. макул. Анара Суроолорду азыр көрүп. Жаркын сурап атат. Эмени менин командамда командасында кыздар бар. Ошолорго дагы өтүп берише алабы, бир күндү белгилейли. Өтүп берсинчи деп жазып атат азыр. Суранып атат да. Semih Bey, Evet. Carkınay Hanım da kendi üyesi için yani sizin seminer verebilir misiniz diye Tabii tabii tabii. soruyor. Eğer Tabii tabii. e, m- Semih Bey makul boldu eğer kaysı saatte boş bolsa, kaysı saatка dayar bolsa, ошол saatка алдын ала айтып койсоңуздар. Макул. Эми алдын ала айтып, бир күн алдын айтып уюштуруп, Ошондой. сенин дагы убактыңды сурап, алдын ала уюштурамын. Силерге чоң рахмат. Аябай эметип калдым. Рахмат чоң. Makul. Evet ve yani şimdi varken bunu söylemek istiyorum. Zarkınay Hanım gibi, Nurizat Hanım gibi, Anar Sen gibi atom işi ciddi yapmak isteyenler için ayrıca eğitim gerekiyor. Yani yeni insanlar değil. Mesela Atomi'ye davet etmek için de evet seminer yapalım. Ama ondan daha önemli olan Anar, Nurizat, Carkanay Hanım gibi atom işi ciddi yapmak isteyenler için eğitim gerekiyor. O eğitimi bir kere yapalım. Ama Anar sen çok Tamam, zahmet oluyor. Sen tercüme etmek lazım. tamam. Tamam, olur. Onu nasıl yapacağız? O da yani siz müsait olan biri yani bu çünkü tercüme olduğu için belki 1,5 saat gibi olabilir. Anladın mı? Ben de daha kısa yapmaya Tamam. çalışırım. Bu şekilde şimdi bizim gruba yazdım ya 5 haftalık bir eğitim var. Onun gibi sizde 5 haftalık yani 5 kere eğitim var. 1, 2, 5 tane. 5 tane eğitimi her eğitim 1,5 saat. Yani siz müsait olan bir gün yani yeni üyeler değil bu işe ciddi olan insanlar beraber eğitim yapalım. Çünkü böyle eğitim alıp artık siz bu eğitimi kendiniz yapmak lazım orada. Çünkü ben Tamam. geçen Kırgızistan'a gittiğinde orada Sharon Nozmaster bir Kırgızistanlı bir hanımefendi var. O Koreli. Ama Güney Koreli değil. Rusya'dan oturan, Kırgızistan'da oturan Koreliler var ya eskiden. O Koreli. Evet. O Korece bilmiyordu. Sonra Kore'ye gelip Korece öğrendi. Mesela o Koreli bana diyor ki
Kırgızistan atomi için mükemmel bir ülke diyor. Atomi işi için. Kırgızistan çok büyüyecek ama Kırgızistan'da doğru eğitim yok dedi. Doğru eğitim alırsa insanlar çok hızlı büyüyecek ülke dedi. O Evet, yüzden bizde gerçekten eğitim çok az. evet onu çevir. Yani Kırgızistan gerçekten öyle ülke olduğunu o e, Kırgızistanlı bir Koreli bana söylediği için ben de kabul ettim. Çünkü ben böyle düşündüm. Çünkü Kırgızistan'da atomi satış çok büyümüyor. Yani zor bir ülke olarak düşündüm. Ama o kişi öyle de demedi. Çünkü kendi memleketi ya, kendi iyi biliyor memleketi. O Kore'de oturuyor. Ama Kırgızistan çok iyi olacak dedi. Sadece eğitim eksikliği var dedi. Eğer öyleyse bizim ekip iyice eğitim verelim, çalışalım. Ve sadece Kırgızistan değil, Kırgızistan'da oturarak tüm dünyayı yönetelim. Kırgızistan'da oturarak Türkiye'yi, Kırgızistan'da oturarak Rusya'yı, anladın mı? Kırgızistan'da oturarak Amerika'yı, Avrupa'yı yönetelim. Tamam mı? Bunu yapabilmek için eğitim çok önemli. Tamam, tamam. Nurизат ханым, Угуп атам антара. Нуризатчы, ошол сиздин лидерлериңиз болсо, ошол жаңы катталган эмес, мындай серьезный киришип иштей турган лидерлериңиз болсо, аларга мындай эме кылайлык дейт, окутуу системасын курайлык дейт. 5 жумалык окутуу системасы бар дейт. Бирок ар бири 1,5 сааттын аралыгы болушу мүмкүн дейт. Мындай жөнөкөй эле иштеп эме кылганда өтө сатуу кыйын болуп атат, сатыш өтө аз болуп атат. Ошол себептен мындай серьезный иштеп акча табам дегендерге эме кылып, мындай лидерский клуб ачайлык дейт. Макул, Ошол мен жерде командам. дейт. Макул, мен командам менен сүйлөшүп чыгам. Ошого мындай күчтүү лидерлериңизди тизмеге алып эме кылсаңыз, ошого эме кылабыз дейт. Клуб ачып Макул. үйрөтөбүз дейт. Tamam. O zaman toplantı Semih Bey. buraya kadar Tamam yapalım Semih mı? Bey. Değil mi İyi akşamlar Ayşulu? Semih Bey. Akşamlar. Ben biraz bu sizinkini biraz doğru yetiremedi de ben bunu çevirip vereyim mi? Evet çevir Sizin çevir. anlattığınızı. Tamam çevir. Kandaysınlar? Semih Жақсы. Bey'in айтқаны менің атым Айсұлу Анкарадан. Азыр эле Semih Bey айтты да Кыргызстандык кореянка бар экен да Кыргызстандачы. Анан кийин алардын окутуу системасы аябай начар дейт да Кыргызстандачы. Ана ошону Кореядан келип башка лидер ошо кореянкага үйрөтүптүр. Кыргызстандагы кореянкага. Ошо кореянка монтип айтыптыр да Кыргызстанда бул кандай десем окуу үйрөтүүсү аябай ылдый да. Булар аябай жакшы үйрөнсө, булар дүйнөнүн биринчи өлкөсүнө чыгып кете алат деп айтып атат да Семих Бей. Анары кечиресиң сенин сөзүңдү да буруп койдум, ушуну айтайын дегем да. Ошон үчүн дейт, бир неделяда 5 жумада бир эле 1,5 сааттан аябай мен иштейм, мен аябай иштейм деген лидерлериңерди чогултуп, неделяда өзүңөр 1 саатты куруп туруп айтат экенсиңер Семих Бейге. Ошо Семих Бей анан сизге собрание кылып берет. Ошо лидерлериңизди чогултуп алып кылсаңар. Ошон үчүн айтып атам, аябай мен иштейм келген деген эмелерди чогулткула дейт, лидерлерди. Анан ошондо силер аябай өнүгөсүңөр дейт да. Сонун. Айсулуу айым, Самый главный ошо. сиз түркчө билет экенсиз, сиз кээде перевод кылып берип туруңуз дегенде сиз дагы эме кылып бере аласызбы? Эгер Анар айымдын
Menin nomerimdi Semih Bey'den alsanız men sizge jardamчы болуп турам. Aha, meyli, çok rahmat. Aha. Хорошо. Rahmat Tamam. barыңарга. Teşekkürler Semih Bey. Evet, başka konu yoksa Tamam. Teşekkür ederiz o zaman Semih Bey. İyi evet, akşamlar. iyi akşamlar.